Ka te hā e te iwi, kua whakatūria he pou a whakairo hō ki te kura tuarua mō ngā tamatāne o Whangarei. He wāhanga tonu ia tēnei o te whakahoutanga o te kura whānui. He ai ki ngā whakamārama. Ko te matua o ngā pou nei, he whakaaweawe i ngā tauira o te kura ki eke panuku rātau i ngā rā katoa o te ako. I te pūautanga o te ata, hura mai ana ko ngā pou whakairo hau nei ki te kura tamatoa o Whangarei. Blown away. I've seen many pou in my lifetime, but seeing these unveiled early this morning was such a privilege. We really felt that we needed something that was a representation and a welcoming into the school in a visual way that a lot of people in our community would connect with. Me he manu te whakaahuatanga mai o ngā pou e kai nei te mātauranga, a puta tangata mai ana ngā ākonga ki te ao. For me, it's the stories behind them and the meaning of each pou. It's kind of just like the journey of going through high school. You start off as, a little bird, and then you learning how to fly, and then you gain the knowledge and skills to eventually leave into the big wide world. Kia tui tangatai ai rātau. Kia puta atu ki te ao, i te ātāhua pai o te kura, o tō rātu kura hau. The most important thing for me is that they represent a change in time for our kura here at Whangarei Boys. It represents all of our students in every capacity, whether it be tauira Māori, tauira Aharaini. Nā ngā mauhere o ngā whanga whakairo nei I whao, hei taonga tuku I hoki ngā ākonga o te kura. The kai whakairo were past tauira, so they were able to put themselves into the pou to give back to our kura here. And then now seeing them today in person, it's almost a perfect reflection of those initial designs that they showed us. Ai marika ki te ao marama e ao ngā pou whakairo hau nei o te kura tamatoa o Whangarei. Tārata Brown, Te Karere.